asomuma no eho ene wasa wode wani kire eye Hajia special local foods Hajia special local foods wo ye wo to edom anasa wo to nsa ade afra dom wa bla wo wade wo to bedin anasa bia wo ya afahye bia mesro nananom didi ho e mane ye malamfo ene akwakwa idi adai enipa dodo na Hajia ho ena wani kire mu wa akwa bode mu no wade aduane pa e wo hwesanse fufuo ene rewren kwan abekwan enkate kwan anasa light soup na wo pa bunabunu ni nyina da buso e wo ho eno achi no banku ene okro stew papa bi anasa wo de no open nkwan lai anasa tilapia eno apesa wo de boso tosafi ene ye dinisa wache jollof fried rice abetie anasa prapranse aduane ben ena wo pa mesro ene chira kwan no wo hwehwe no a owo hacho atomic road wada wo be transition no bomodia na hwehwe na chira kwan e wo social media handles no so say ye Facebook TikTok Instagram anase ebia X ho no ena wo pe no a eye Hajia special local foods Hajia special local foods nema no ye 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484 392 0534 484 392 Hajia special local foods was say aduane pafie no anopa no chicken na wa wi aduane no kosise anwumre na wo twebebo apem no wo ho etwewo wo didi wi ampacho age aduane no eya na ede what the spices papa organic one no na eye na so na kokko ni bi wo ho a wo wi a na mesraw etwafata so wutimi nya brush anasa pose papa toothpaste etimi di brush wote anasa wutiti no na epite se suchrema ema wonum nka no eye hwam wo koda me so ye twetwe se esansa wo kama no atom saa don hwere be senum ensia enso ansa no wasore no wo be sore no na wonum nka no na nye edan ya wo ne wo yire anase wakanche ma bi na da ho a wo be di nkomo good morning ukobie wonum anka na nye opese wo kisi no enye eye Lester Company Limited Yas toothpaste ena fe Yas toothbrush no eno ena ye kan fo dia ma wo nya bi na etimi mu a kotu bi ton na etimi mu a na bibia nkoso ye e wo sikasemu ma setena mu nso no ye die enya wo dia ema no ye 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 and no a Lester Company Limited 1 year toothbrush and a year toothpaste no one ma unya bia e betimi aboa o Mr. Jeremiah Pacho me mo akwaba yenua wani mu ada ho pa sao ye be mami ase ani mu ayefe bebi kwabla mo ho ye pa balika de sala balika de seli enyo no Pentecost ni no praise him hallelujah ema yesumo yes mama urade ema yesum yes mama urade ano de wetimi aye enti ma pam nchiro apam balika de sala balika kade aha na sana mkano pacho balika de sala bales osele so apam balika de sala balika de kade kade balika kade aha balika kade ai balika kade aha apam kwa nkani balika kade ye una man ye yes as apple son all the frustration e bia ko san bibia boko nyame hu ye mobo ene yaba ene ye wa ba ne hajiem baba ne hajiem abetimi afre me Hajia Sakina oh okay Hajia Sakina ai me fedi bi na editor said there was abekire din na se mani anje ho oh nti me say me de Sakina Hajia Sakina nyanko maka nso so me say dem ehunu like me physical me hunu na Facebook inside ona me hunu afena me say wani ma member inside na member me show background me show studio na me say no Sompa afa me ra studio na me twe me kwa me say hey okay
wajijim maame nya ye gya wo mu ama bibia koye ne ene won ma fa hyekese no eho afa hyedie na wo mu die na sacrifice afa hye na won mu die so mo ya akonche kronkron no mo yompa bibi keka wa no wo ye mu adawi a wudidi edo no ye nketo mu nti we ne kese na nkasa edo ada no ya aforebo afa hye nti ene nya asem ketwa apam ene Mọ́borọ̀ Asem obi tie yende na obeka na yenkwa yanim sesie ewie de mema wo mu nyina mo se mfidie ne dɔso nanso ya twede ampon ɛso wo madaye panti no wo mu kyinkyim a na wo de ato 106.5 FM Sompa ɛde akatua panam na wono mo nkoso anso ntie ha na aha na nepa wo aha na wo nneema hwiegu na wonsa guti hu de anya wo ho a uti a utumi hyehye na wo hyehye ne yie enti sɛ adwumade ya enne eye muslimi wonom afa hyekese a eye diada ye didi a haji asakina tenagwa mu sei no na alaji abubare okay menso Alhaji Abubale Siatica. Okay. Alhaji Abubale yes. What kind of your so CDM? So what will you pack up? Alhaji Abubale Siatica. Abubale Siatica. Siatica the head. No correct. And so enya the papa. Now don't offer 21st clinic 21st mo. Say minyaka Siatica no pe obi aba 21st clinic yo Dr. Sisters and do mema wo mamu ene se ne ya fofi wo mu ne afofi wono mo ye adwuma e de asomsompa na sa adwuma de we no de bia e kasa ete se mframa efobia ho etoda na wuti a ya na obeba na mehawni mehiamwa nenso enye emwanko na mum wo nso de wafomu a wapetre firi ye asuade a ubenya anka afoforo nkotom enu ade ababa we ya wo ba hey wonderful ekwia mambenes mambenes ye obe oni ye beche no adisuade kese ya abra boma adisuade ya pepepe enti onso utime de ode eforo pai ema ye che sade obi ko fenam na ne dokuna wone no yedi nkomo ewi so nso no ba me dem afro nya ba bia gina ose chewa ose Osama wakwa akote soro ho ewi ose urade geme ene ye beto aso wonderful ene ye beto aso ubo se utia na aka wakoma utia na aka bibia kyerɛw eno na ma hu se wo de na ehye ho no emfa nhye ho a ma na nwewa mfa nkwa adamenem abra ewo sa afoforo tibie na ya suade ama won enti ahade ayese kan nifanu no training church na eno na ye ka cho se wo sa problems ya yaboboso yi bia na se bia adesuade etesa na yaboboso ne bia bomodia na 0509 438 463 0509 438 463 0509 438-463 and your Mọ́borọ̀ Asem your production line wo fra ye beche wo so ma bibia ko yapam yet na se yansa na ye bekwa yasam no so no eya na ye pese ye ne ya dofo ye tiefo ne ya hwefo ye cha asem bi ye de abasam to ho na watimi enya bi e de atete wa brabo mu no se ye hwe kraman ene okra ensonsonya dodo na na wo wontem ade ba ko be hu no okra ho ne se wo hu ade bia na wabu na nichie okra wa chew pa about ya wu so hwa obure nichie so timi de katrema e fo na no se no wayi na ni ato nchen but ma ade ketewa bi e kwa ka abo akra ma hwe ana se wo hu se obi twam kra na ne kasa keke wote a ohye ne fie kra na wo po ahaban tetokra na wo po e frama kra pa afa kra obi chance dan ya woso no anase ya ayi dadoa bi anaplagu bi bom a woso no na waso de yo no kre wa brabom no enye bibia na wasa ya woso so enye bibia na wasa ya na uyi ano debi enye kasa bia na obi beka wasa wo mani muaye sometimes eya tena wudi yom tena
Diyum silent. Okay. Stay in silence. Penny bitina se no ye nimdifo, no ye nyansafo. Na esa ni nyansa dodo nti no, akwa ne mpanyi yom no, ade na waya ne sa wata akotena bedwam. Ebi wo ho a edwam kwan no akwa akotena. Eti obi twam na ohia se bia na se osiki wisdom ana se nchechemu bi wa abrabom a na wakopanyi no na panyi na dom no sa kwan ne so. Na that could be panyi ne te edwam aboboa no ho ana abrante kwa bi ya wono krampo onim papa no wo baabi ya na emu wate no ho asense wata ma afutuo ene wo hya ase you stupid old fool ana panyi asabi wonim nyansa osori a waba betena ase na nkofo nsem sika ena wo jeje na de na ensa panyi no onsle sika na obi wo ho na se oya ade ana so otu ne fosa na okwa na wache na de ebi okwa panyi ni nsom no betoto na adwede ma panyin na panyin ne ti wokom na abrante de gina nanim kasa ya panyin no enka hwe ena wo se panyin sabi panyin jimifuo me kasa wo ho ada wo ye coward sa wo ye nyatwom sa so obi kasa wo so a wontimi nyina no so alone last de akɔwie ya ne se panyin ye na adwen se obekasa nia wo kasa na samu a wo ka no de yensemisa ene wo bisa abrante ne se obi ba becha wade apam mikita me fun yi na se me de maw na se wonso mu a fon no ewo hwan wa na se hwan na ye ne dia ewo wa ho se be maw gift na se wonso gift ni mu a gift na hwan dia ewo a wo de ba ne dia belongs to me because on jim free me nsem osisi obi kan asem kire wo na se wan chi antomu anasa wan fi no a satem didi a wudi mi nyina sa ebufuo ene abohyewa wode ba me so nyina no ewo wa wo ya wodia I've not accepted it a gift na wo ba mi nso mu eti ya de ba ya setena mu ne anya asempa bi de asua asene tene ya brabo a apam ni obi a na bedi watam a ewo sa wo soso obi ano wow nya obi a na ewo sa waka ho asem a wodi mu nchechemu ma no matese yese wakwa akodi obi kunachi enso what matese woni we se atwempena enti matese na se kra de makọ bankrupt ama makọ akọbọ besi ama ye dan muka ene ye den enso what matese se kra mpo de Black Patrick ne tua wo school fees ma wo na ye den apam wo wiase mu no eni kwan se wo mo obia control peace no one have to control your peace until you give them permission. They can never do that. It will permission what them wakonya what them mo say wo kan asem na so ese wo di nchiremu ananu ye ma no okay sabodam ni wo dware wo ho ye ehuro na so ba be pa wontoma e de afiri wo kwan no a kan tete aye de da bre anase esi dan wa bontene adwae no na so do ho ehuro ne wo nakedness na de na chi o mo na ye bodeni no wo ade ehuro no be pie no sawaba na me kasa jejejejeje na mi gina wo so a amafo twam wo ho no mbeka se bibia ya na wo yesa kasa no a kasa wo no wabodam no kre eti ye ka kire wo bia se wo asetene mu no wo ye den you get to position wo benya wo no ma wo mu ne wo ebetwe ebi okra na wo nye wo no mo hwe enso no kre enyi obia na social media no wo de ho ase wakoto no no so aba no abereate no. Some people doesn't deserve. Edomani sande oson takratwe. Sawa hu. Ahwene power we so no. Eya na nkasa. No correct. Eti aka se wuni bi ni na ye dey. Me Yeboaa Asiama, wo se mi niska. Me so mi sham account mu a, me so mi wo se bi wo bi. Eti ade ai. Eti wo ka se mi ni bi no. Ama na ye wo se mi ni bi ana. Nya mi nti se hia me kropo na me yo defo. Ame. Se mi ni bi na me wa hwe hia mo kropo bi asika ne ho hia me ne. Enkyere se bia mi ni bi. Mi sika hwe obi botobo. Sa pepe. Ena ye dey. Eti apam de ye ka hwe obi ane se rise above negativity. Chrem. Pemo. Rise. Sorry, ebro. Adwenfie ho.
And let your strength be found in your silence. Nefe ma wa ho den no yenhunu wo udin yom ana ukom yom. Apam, why are there? Amen. Not every battle is worth fighting. Enye ntokwa nyina ene ye ko. Nye obi obeba be kan obi na wo se wi ya no. Obi na ye se one no ko. Ene nso ben. Haje ane de mu ya ma mo aka mami. You can rise in more rice. Apam, mama. Ya kama na kosi se wote ho a wan kasa no hu mudru. Yeah. Minim nipa meye. Sa wo se menya de a me mu minim se me ya de. Enti sa wo no obi ye no se onya de no nti waje atomo ana. Dabi o. Se e Christopher ngoma na panda da no mkura o kan ne baabi se muya okwose ya no wa me yese wo no. Sa wa hu. Mebusem na kan ye. Okay. Enti ya ka kire obi ase sa wonam ho a obenya obi obeba abekan ye be hye da hyehe se ye mfanfa no so ha na ho omle wo yenim sa na comment no si ye de asem bia ye bufu semfa obi so ba ene ye be ye da ye beka no obi yi ano yenim se emotionally no oyo obi a omre enti ye hu se wo omre enti ase ye pa de bia obi beka asem ye obi no obi aka na hyew wo so beti ni so sa ba sa what bring your spirit down wa so press wo timi nya hwe wa brabom no correct. Enti ema obi asem a wo kafa ho no enyi ntum manen kan enya sa na tie wo abrabom you know it yourself. Okay. I know myself more than you do sa mimi ni me ho che de wo ni me no unim hwe mfa me ho kra enti nya bia wo kan no na be ye ho mabrabom amen ti so obi be kan wenne eye ido ada fa hye ye ka che da no mozrami fo nyina mante kwa no dodo ene mabunu no dodo se ena akwa ya fa hye obi okrampa oba hu se dro mante kwa ne bi nyu omu nyina kakra bi ena kwapa de adwensa cha banyam so mu jai na omu de moto no de beye no kasa ononom ene ma ense fata senka mozrami ni wo ye so ma boni bi no de no wakochema me pa cha obe kan wa mfi no obi sukura besa da fa jalabi a sentu no onye kramo sawa hu betekeri sawa hu asawa temase enti yan kanche obi ase aya dan ya oba be kan but not all battle is worth fighting. Okay. My young friends here say no. Amen. Yan hwe ye hu so ye bibia be koye di amayen ye mo nyina Eid Mubarak ye mo bia Eid Mubarak ene idiada ti omo ye omo tie yen ma yan koma me akosu agwa aboaje kosu enhra ba bi owo bia nyankopon kosu enhra no wonim se June 3rd ya abakosem a o my God na mu asenom empempem anase nipa be se wo hamo echi ene ye hweye esenso brane ya eda ne ho adi togu asase so enkra hasenom ma dodo na akoye se ope hinta bia bi hinta wo ho de afri eye ensu no eba no ho a dodo na akogu eye circle going filling station wo ho na fofia antoata na adware abam bi nim de eye ma eja so ye dai eso mo mani padodo na ehwere wo mo enkwa na ye ne enyan de ema enu a echi maami akosu agwa aboaje tina Mọ́borọ̀ Asem so no wone eye afia aboaje wa ono ankasa ne ba ya ne kunu efri mu ewasa amanehunu ni mu Sister Joyce setwetwe enkomo na adesua pi na ewo mu ye ka se abetoa so enne enti se ansa na ye hwese abekọ Sister Joyce ho no ye ntie nkomotwetwe a wone maami akosu agwa aboaje wo mo twetwe no fi ase num ni bia apam na ye hwe na ye mra sese June 3 more than 10 years ago now wo he pachano mo adwum wo he adwum wo adwum wo he oh I wish banyard wo ye adwum bay ton de pure water ne drinks oh okay all right enti wo de na wo ye adwuma what is a radio for kase BBS was cycle oh before ebesine de na mo adwuma okay enti na de chi na esi ne de me ntuma nko adwuma na mo fi okay enti sa da na esi ye no de na ye kofo ye dede e wo radio so se BBS was cycle wante okay mete na najo okay obisa ono me na na kasa all right na mete say oh ya nice wo phone at say radijim
na me nim de nti a o kasa no okay te me frɛ back na enko all right me frɛ enko nti no ɔne boy bi wɔ adwuma mu na saa da na nkasa so na ye no du tanka ɛsɛ obefi nti ɔyɛ ne sɛ wamba ɔno ankasa wamba Wednesday a no aba Saturday all right nti wamba no na obi sɛ me mafi adwuma medu fi ana na sɛ me nam kwan so a oko ne yɛte NIC okay I wish NIC ho nti na me fi NIC na maba adwuma wɔ Banyard nti by 6 na me fi ho ekoye nti no me do kwan so na ofrɛ ye sanka be ya nka me mbla adwuma na me magiske bi ade cha ye de kɔ ekotua oye bi wɔ bank okay me medikan ekɔ dada nti sɛ oba fine na me do anya nti me do inu nsu no sa de ye ebe topa farmer for chaos ne ade no so okay na edukan na kɔhwɛ nkwala na odu fi afrɛ me ti me du fi na ɔno angasa frɛ ye so where do fame say me do fi me na make say 2 times me na make say na phone ka ti no sign free no say say ya o ka say nsu ya yesi no yi la fa amanfo anya no ya ha so de ayi anyimpa be sha no ya nyimpa ke 20 me kura no ma fa we dade na odi so fo filling station we na etwutwu okay wafo ejina so am say hey Osama me ni the guy name na dan fofo ni bi eye we ntin ni so Osama o de hu yo hu ade anti say wafo osan aya me na eya na man ndi afam na metwetwetwo so ntin metomofo am see o te be na ka sam to say Ewlade Jimi o Ewlade Jimi e de na Ewlade Jimi afi me fra enko enti ba 10 no mu no obi frɛ me na baba ko e frɛ me sanse master bae na mso wamba na boy na ka te ye kakra be 12 no mu no bla bi so bobo e pom bi sanse bla Peter bae na mso wamba no so okay ne say ne bla no po no mama mi nya enti ye say bibi say yes officer na light ni ho okay enti no won te hwe se bla na kacha mse say enti no ye betumi akọ sekransa ana anam bla je ya mi ani mi angasa no mi fi efi a adwuma mam ko fi no me se kan na 20 cities enti ma yeda na yakọ esem jankwala yiska no so de be se sabro na patrol no bo nya den ahin bia ntino ye ko ye na bla so so na ye to patrol na mbema mi no ka ho na ye ko ye ti edu se ke na yes na bla na ka na ye no kwale se eje se ashi ti na next phone ye fla ye nya enko internet ma ye fone bi ne me to obi ehu me a ene boy ba ku fie krom e wo nto ohu me pe no pe ba bi fae obi e dwane nto won pese wo ba kira me se eye no kwa se o ka hu bi so bi so bi o se wo no de okoye a tu tama wo yiyi nyimpa ni bia ye we te brothers na me honam no wo so ye nko fie na ade chia e de ala de be se no bete ye ko fie nti ye ko fie na sa tama no sabna ne njem no wa friend bla ba ko se wanya adwuma bi nti ombla no mbeya no wa kla te ne bla na eba no no so te no e kwan so se yesi nti ne bla ne de on ne obusonya one na dan fofo ba kan ho a ono ko mocha ne nti wo ko mocha 3 okwae no waso won kwa sada na ye tama nyimpa bebre bi ahwehwe ya obi ahwehwe ne de hie no ho nyimpa nti ono kokolu bu anya wan hunu no woko 37 woko no woko to no say oda ho neba eno so ukru no ye adwuma be ayi adwuma gwe ho filling station ho go baby e janitor no ho na no ye adwuma na oye de oye greaser yoko wo 37 no Sompa FM ha woko ye no ese one de no ho bloye wono ko e ba na obobo abusafa amene no se no ho no e bloye na ne ha no fruma no eno no so no hye no wamwa
ukunu one no e ware emfie be 2005 and I'm worried. It's not 2005. No, I am January 28. Okay. 2008. Timu worried the science and no film. It's 2015 in a year. It is 20 also more worried. 2008. And that's 8 years. Yeah, that's 8 years. And that's 8 years. And that's 8 years. What in the way? Me, a man answer mema. Sabra no man yam say because na is oba no 9 years na be man no 5 years se be man do no we ho hwe onim hwe esi ana manfo akeka na wate say na say dey say 10 years ni dey say dey o manyini oh why papa kola oh no be man say we 15 years wow oba no say 19 wow ya be bo muso na ebra finally because they will see that's no mudi siesie o omo pese obehu ebra finally omo ma hu say wukura wu no na ka de si wo cycle no no say na ye wo izo officer sa na wuyem ehhehwe te say eja na ye te so oyimpa na eba omba ntino te say bia wo pon no nka there you when say be 5 o'clock to 6 no I saw him penny be dan onu so embie wo hwa kwan so say obeba say obi we ka cho say mehia no wa ha ana say mkoto no so gina ha say ba esa na yo na wo yem hyehyew wo hwa nkwala nanima wo hu de chese hu de sa wo hu de obaka cha nkwala nti mama me betena me nchen sade inde mu ni ade na nchen madam fofo pusafo bebre bembeme eso still no we me say me kendumenu national pokura no mdugu menu kura say nsuo officer mentehwe wase woni pedia no asensene be pesa me ya de bia nka metumi ada me ntumi nda me da I so yimpa na ben I so yimpa na ba I so ohun sa me na kasa kasa na esi yenti na ne bibia ejina mene so yeah ejina mene so ntano na me hu bi so da na meti obi so obi no kuna wu a bi say enso kra ye dan no so sam we so we na we so sa e bi to me na me hu say yes say na tita sabrin wa 32 shedin na me say na me akwala katkata me ma me kura wo ses e bi nto ne na me akwala mbobo me bla wa kra ay tna fan afi de ba na say na problem say e ba to me ntino me ba tna se ne yakusi ablan chese me dream ma ya ma ajiri bebre ba wutiri ya bebre kwala ne dam to me sole tna mpa so hwe wo say ta de ba chin we baby seska na me o wi mu me sika na 20 cities 20 cities so na eja asin enti hwan na aba mama foforo ana woka na wo chese wo mete na oba papa na wo hu finally wo hu se ne papa na wu no no wo me ko de na kama na danfo bi se de na adusuane nti ontena ne nchen kakra nti akwala ne tse no wo radio so se ofra na ne papa na danfo se na ekoso na ne papa kwa adwuma Sompa FM na bla ne se ne papa ankwa adwuma na o sa se ne papa ankwa adwuma na ade nti na onfre na bla ne se o hwa sa ja akwala ne ya ontume nti onfa ne breme okay na yenye bibia nwie nti ode ne breme no sa da na me ko man efe ti me bedu inu wode akwala na ba na me hu akwala ne de easy nti no ya bana ma me mo na me papa mo ka kire say eya amambla ede kwa yemfanti fo no say ubi bifuma ye fra akwala no etena se ne diska ahya ne nsem ne ya kire ne say wo papa kwa adwuma say na esi
na akwala no mu na edudu no so kura ma no so ate yeah ema no ho mfa no amesi abesi na ye na aka ho no na ye din enti me ma me kro pie ye na aka me ni akwala no wodam na me so mapie na se ma na adan da we senne Saturday o ye tie sompa me papa mbaye Sunday papa so janka Sunday Saturday de oba so amba Wednesday no ba Sunday Saturday a Sunday e ba kwa asole na Sunday so asolfo so abaha e be chia na ma den na ekoso e ho mi ja hodin so Sompa FM. Akwala no mo na se. Ela. Chame bo. Me kasma chiro menso. Oh. Asma ka chira menso. As na mada na waye tuntum na apoduku. I'm so happy all grandma ewu ana Mr. Dabi. Grandpa ewu Mr. Dabi. As dear some nurse. I'm so she say o dia shamobo. Me catch lo ntino. Ya dia obesu ana wo bekeke mu a. Sompa FM. Sela. Imandrela. Oh. Da kwa eduma no wa. But me feel there's an actual one na akwala no trash agwe tu sabi me sanka manko na fe de me akwala na me fra ma me so mra say na ya akwala no ono ben na papa na me obonu so anaja na so tse no asema nze da ewu ti da ka hwa mete say ye nansa no wo ho am say awrade fam papa crazy baby if you ho akola na nka emisa sasem ni biem every ho akwada no wo emisa sasem ni biem emu oya o ento wada osekane no na obi kunu wo ase die nko ana wasu adon kwa na okuna wo na to no ade bi wo ho na wo akira eye obi a wo hu ne yaw na se ebeka wo fie a contractor no wo fie na se wo yi kwa na beka na utimu say yes eja wo mabusia yentie we se mra sesi Mọ́borọ́ Asem eye obi asem ye twa ye ho tew na ya gye aboafo nkrato abaya ba ye beto aso Kweku, minim sawaye she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it does got as a condom. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fe ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo
apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ni bisa dabi haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eye ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve haji special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024 63 59921 and answer 059 479 7215 eye 059 479 7215 for not with them. Abusia Mọ́borọ́ Asem Yeboaa Asem Emoya Mafia Penis eni ekotie na kosem no hwa akwada wanya mfie be se enkro that time no na ose yes nwe se ne papa no one ne bokosu atafre one time entie te se de mese kwan bi oti asem ne tie na wafiri wonsa ya adan ya wo kwa adwuma ba wa mabiem apam asem no yeah ya obeka ndi afa ho tene ye nche na ye nkwatiefo ne ahwefo no so wo bi ka kire Ghana mpanyimfo wo bi ka kire maame no de na awoka de me woka ne se onkoso anchekire ne were enya ba ne se ya mobile phone bi wo ho network ye ntomma okay abri bi wo so okay na se unya sha se so be use sa phone no a nyame ampata be soro oni padua so anyway onsa ya de sumwa no se nyame de ne mobile number no Yeremiah 33 verse 3 o se freme na meje wo so meje wo so ma ka wonsem kesia bronsam de na any quotation okay eno ani the moment abaye we no obo se be ka wonne ma hodo bi a edi awere ho bebre o mo reflection no na eba se ya eba wo eyi sini wo wani so no enti ewia obo ho se utimi ye call no na wa brede abaye ne enu so de yare na eba asa mo na wo sumwa no nso na wenka se ba wani mo wrinkles no okay na wanim no sensan lie because na time bia no pia friend say wrinkles ti any time bia no wo pia wafono no ho na me kosoro okay na emoamoa ti mo na wo ye na no na ye ntia be kakra na wani ho no ekwa waso ho no line sa ba be de na wani matwintwam ntem unyini ye nso na wanyini na wanyini amono enti sa mobile phone no edu ba bia wo ayusu bibia mesre wada jai na unhu ya unim ne abenya ni party asase su a emfa ho ne usu ne oban ye kura wo obi wo ho a wonye ni papa yetime kansa su mesede e na wonye nanso ada obeda na to se kim wono me kasa wonye no ese nyame afre no na nyame fre de enye Sompa FM nyame fre de enye nyame fre de enye debi wose de bonye ni wo enye ne fese na dwen sache abaya bi so no so fre okay but on friend so on consider do na omra ne nche wo no ankasa ne nche enti enya ba ne sa sade ye ka na wonye no susuma ne nya oya se nyame nkan bi a ema de nipa ka ne nhawo te sade wo de ya abasem no ana ne wawuo no so wo de enti a wawuo okay se nyame ka se ne bonye ni wu enye ne fese na dwen sa kira de a na ni papa nso wu eno nyame mpese nkekayefo ne de boni bi beba be foforo ama wahwe ase o kan trese no se to da bia se be ya me mpese wo de ho afin beba be kan wo de be kwa account ono anka se ra fro wontem enti eba ne sa no de oni ni kosia ye nsusunsu okay obi nyom ose sususu esan se de mo awusu no na wo de twa ensu atu nanim enti wo ho se sabi o wa firi mu no su ni nti no aye nsu no ntimi ntwa enti eba ne sa yetufu se ye na ya ka akire ne ye nkyekere ye ho were but ewo ne de etwa se eda ho mo bia so wo hwe Hebrew fo ma na etin krunchemu aduonu nso ne kan awa foforo no wo se na se de eda ho ma onipa se obewu prekope no owo achi na atemu ho but wo se ewo ho ma nipa se obewu prekope tu ya dan ya da krope one time owo ne de beba na momenya ma ye
emfa nneema bi no mo nkotwetwe ne ma abra ne bre nson okay susudwene o bibi dwene ho a dwene nyame ho okay na busa se nyame no kura wote sen okay wo obo ense ni suban so ne seso nti se de duba bi a yayure ho a ne yesu wo sumbi busa sa nneema no na nyame mie bi akwan bi ma wo okay na obuafo e wa asase so okay amen Mr. Simpson the worker the worker the etia okay worker ni say sanya ye ma me no na say ya pe ni betra kan o say ni ku e free mu busuafo bi en train ni amehwe mo fra ni ku na wo Sompa FM na mu ono na obre na to de bia na ono ne namfofo na ono ne namfo na ya omutwa omunia omhwe kakra na me pese me dina sa asemi ono ankasa kan ye so experience so say ono pe ena ti wo hwe mofra no nti udi arewo bebe na yare bebe aba yare bebe on ma arewo di bebe etimi le ba obi because I asem na pressure is ya nti ombo modi ase ombo no so say na oyo obi a page man no kentin no onya ne sa because ni kun no eni one no pe wo no onhwe na so oni wa ebusuafo be na be hwe mo fran para be bo asesa okay nti o mia nani na ompushi na mo fran no da ache no eso nyakopo be dam no so ma mo fran so efiri sa okay onji nyame di na onse mu kwan onji nyame ni na onhye ne ho nkran me nua no mu akasa kakra ya me de bema obafia ogina homa no so ene oso ntimi enkasa ne so nti yakra ya se ya mane nkasa sanse ano ye ne den kakra obafia tie ye de ema no no nyame asem wo no kwati a na wabrabo no ekọ achew enti de me de bema no ane se wo hwa Isaiah 41:10 no a wo se ensuro na me no wo ho ema wakomentu na me ne wonya nkopɔ mehye wo den enso meboa wo enso me de metire ne nifa mekura wo mu erade anka se wo de ne tine ne benkum kura esanse na ne kun hu nti ose ode ne tine ne nifa de wodi erade se ne tine ne nifa no ode bekura pam se wo hwe Deuteronomy 31:8 na wose na erade ono na odi wanim ono na obedi wachire onpawo na orinya woda wose nsuro ema wakoma entunso enti mafia Mọ́borọ̀ Asem de ma wanie se yeto mu ko eye Psalms na anase enwoma no edunsia ne nsensanso no so be se nwotwe na wose me de Awurade masimanim da na owo mi nifen melihihim Awurade ena wasa wode ho ebo no na de twa so ama no eye Matthew anasa Matthew asempa no eti aduonu enwotwe ne nsensanso na aduonu no bi no chapter 28:20b no wose na hwe menemu wo ho enna nyina de kosi wiase awieye nti Awurade one wo ho oka wo ho ensuro ono ankasa be ye aboafo ama wo se be ya enkwada mienu a eja yaw ose no ofra ne sen Osama bin Laden Osama chewa asemu Awurade be ye boafo ama na enkwada mienu no watimi de apia wo munti no na apa me ka kire mpanyimfo my Ghana mpanyimfo Yewura John Dramani Mahama wa be was all reset Ghana won na be de akire ede ye mede wo hwe eyi Professor Jena no pokwa Jemaya wo seketa hye kwan ya ye fa so a ye to ase no ade bi a twi ne na asenya emoa yen na me ka kire wo mu ne mpanyimfo ade ahwo mu nsa ne titru ene EPA fo no Environmental Protection Authority fo se wo no mo hwe to da bi a enema wose omudi ku akwan mu no mo fa ngu akwan mu nadmofo enema de SMC fo ni bi omba nansen ya no wonu matu anamo bi a wo hwe emiamia wodro ni kwanse esi dan sie na so omamia omani esi dan wo ho na wonu so amia omani idwirigu kan tete ni etimi nya ne sente no eno ni atoyira ncham dodoyi na nkra asase ne nso no be se 2000 na apam na metoto ba yire ba mala market beton
ensuo de pure water kora wo de gu asase ne so a na etene kɔ ensuo piti ketewa bia no na ensuo ne yiriba epo nyina ha na denti de wasam de enti aka champanyinfo se it's high time a enipa nti na yemra but emra bi wo nso so na se ebe se nipa na brabo a ma yenhwe nipa kakra no wo mfa so de a wo mbenyanti na yenkase yebu ye ne eguso ma yenhwe se ye je adamu de bribe na ye ja asem na mana da wo se basa kokokoko ba bi a wobusue ni bi anase bi a wo yonkofo bi ele beba beto mo nti mo nhwe no mtoto ne ma ye ade anya na nye yese de wasa wo de hye no sa wan fa nhye a efiri to enti yenhwe se ne environment na nu a na ye world environment day enti mo nhwe no mo mu ayese be ya sa to yrencham no dachi ne ekire no ebi ensa emma wei ene kakra ya Mọ́borọ́ Asem ye betimi aka e de afa obafia na asem a oba beka ye no ho afa yenkwa homa no so na ye ne yetiefo ne yahwefo nso entwetwe enkomo 0260 1960 64 0260 196064 and 0260 196065. Hello, me Pacho, good afternoon. Hello. Hello. Pacho, mo meshe. O meshe my. Best Pacho say enka. Changing fa ai ba ko ne maye. Medofu jina so maye ne awote yenka. Okay. Udi baby akasa free papa. Tie Sompa. Hello, metonka. Aha, utie wa fidie no wada romatwe ho fra fidie no ne yankasa mfa phone mo wae. Metonka ba o. Hello. Ye tie wa medofo. Ma chumo me tv ho me radio na ma chumo kwa. Yankasa mesra o. Me da se. Pacho 0260 oba na Mwadaroma masori afri afidie ne ho pacho na foforo entimi enwremu oba na watwe ho afri afidie yankasa mfa phone me basa na enkomo na kotote. Hello. Hello. Me pacho di baby akasa free me dofo. Hello, Oheneyere. Mame. Na me asu. Enka wonso. Oheneyere. Ma mi dindia. Na me da wasi de bre me afuti so no kasa dia na okasete. Ma ye frustrated buri afi awa ho. Na simekwa mi tie mu no. Mo kasa na ma. Me nya ho mi bi. Okay. Nya ho mi bi pa nti me da ma so na me ko so tie mara. Isa my frustrated o. Sompa FM. Jina homa no so maye kakra bi wai. Mate. Menkate no. Enkate no ye na obekasa sese menkate no. Ewusia de atu obi an. Ebi atu obi pen. Shon hoden enim baby a owo sese an de atu wo. O frustration nyina no ebeda no wani je. It's just a matter of time. Enti nya abotre kakra bi na twen nyame anim. Ya no obekasa sese abusia frɛ 0260 1960 64 0260 1960 65. Hello. Hello. Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho din baby akasa free. I quoted down. Okay. Do the do. Pacho my entie way. Let us see. So sorry, I can be. I am your side. I shall look on me. I'm no say. Do the do. I'm no say. Men na me yen na. Dina I'm me whom ye no. On not saying no where from. It's also no cast and I say, hey, one we are una, and I don't know who to say. I say, what I say, ought to know, say, I was so senior. I was so senior, and what I say, it's your young also to him. That not come no, you're from here,
asase ye nam so ye kwe asam tu ni a ba kwaje ba bi nsro kwaje ba bi nsre tu ma wo so ho se asam na tu ni ano ebe nkoto o se nkoda no o se papa no wi no aka ni sika 20 Ghana oba adiche oba ni wa san nkoda yi o se yan ejanom wa wo san yan ejanom yan ya san nkoda yan san nkoda papa mo ya ade kakra bi na nya ade mama mumu here no ya san nkoda o sa nukun wi na ya ni ya se nukun awu o se aka no 20 Ghana adiche oba ni kwa na odi da san nkoda yi enti de bi ada no mama mano musu mu mpɛ men why yo why ye bedi ama mo da bia ye bedi ama mo do ye da say ye beka say me ma ne de ai ye bu mo pa mo ya de ko ho ma ye kura anya easy say me friend nko na watch bi na me su. Hello, good afternoon. 0260-1960-64 and now 020-1960-65. Hello. Hello, I am. Good afternoon. Me do di baby akasa free. But your original problem the one young kasa free. Techimai. Obi aho ye de. Ako pa no obi aho ye pa haboko. Mr. Mayen kwa. Ya ba no o kan se bi na aso o kan ye no e bi ato me da o se obi wu a na bes no so a mame first dem ko ya so obi so a be gina ho am say na wo so anya na fere so wo so ade na wo so sa ya ka wonya yi nya na fere so na we na de wom ni papa e ma me ko tenai na se so ne metene na se tene mu nye e no bi betena fi o wo betena fi no fa me se ne ba na dakro o so ko budua no yo beta na metize ti dua no e bo abo no me see me who kwa ni so no fa so e ba ye tie sompa ya wona me say aha sa sam no e ko wa no so ne ba na nya kwa na ko so no ende asam to wa ende ye no kro wo ka se I wo so on fe no so na di ndira anto wa da ya to wa no hu ya te na me tete no ra den ka no me da ma se yanso ya da se ofra ye original poya ne din ho ehia no ewusia so betimi ya 0260196064 and 0260196065 Mọ́borọ̀ Asem etise mframa efa wo bia ho eno nti wo ba oba fi aboajewa kwosua nhira ne ka etire ne din pepepo na arehusem we say June 3rd na mani hunu ya ohun ye one ne kunu ejina phone so kasa na the last asem wa wote ya ne se erade jeme afia wo de hello anti ne kunu ne nka biem okohu no na wahia ma ne hunam nyina woro na chese akwa ya arehusem obetimi ede ode enso so aba na ansa na no se obi anyam obi aba homa no so yenko ho mra sese. Hello, good afternoon. Medofo mpachoti yenka cho fra fidie ne homa yen why mayen kasa yenti odin baby akasa free. Okay, all right. Oh, this year they have one channel hunting. Then I'm in kitchen and represent anywhere miss you. Amen. Last time I am a home, a cramp for me as my tennis. Yes, then I'm Mr. Robert Cameron, not obey and a boaful. Amen. So, my radinian and that's what to send me. Yes, sister, a kind quotations now with you, man. On fine kitchen, right? Yo. Yada sesa won so ofre ye Kwadwo Sompa Furniture Works Kumase Edum or share show ye live ewo ho Isaac Akroma enso or share live Francis Ata Pokunso share jumedie. Hello, good afternoon. Good afternoon, Oheneyere. Me do from Pacho di baby afrefre. Pacho o say ni mi frefre nkranza Pacho bia ho ye de nyame adoma haboko na bia mo won so onyankopon kra wa ha ya no achia papa toast ni aba wasara mama me why one na aboati mu nyina ne obia mate ma yenti o
Mechia systematic nso ne mi nua apam. Omo sere kora dada. Mini aba in fact we are say ahomete we are say ya na tania yeni aba no na asemitie no o say ento wada said in na me de papa madam for be this akokonto wada me de papa sem ne bin ento wa who senya na yesitie na sometimes ye Christopher tenasia ne bone ba ko apple ba ko pa Adam ne ko di ye ene ya mani huni yo ene ya mani huni nan kan Yankopon se metena wi ase afebo in fact we ni bi o ha ya 2022 me fere me baba ya kwa secondary school na tanimu pa te oba na mete wona me wuro ni sia edu ba bi kura na se me nkan nipa o bi sama sam kura mente ekwan of us wu ye na ya doctor for negligence eti ewu ni de bi wo ha ya pa na so be ni den famenya me de kan wo ti o so ofiri ho ko ya na ya ona tan ye de be abba ye trenya me say ni abi bi ta tu ye bia no onchechi onkoso nchechi ye wure sa na ye de bechechi ye wure munya menya djuma Onyankopon so ne wontena ewo ho Francis Atapoko was say or recommend oboy abaso ewo dwumedi a ye die eho we say no US hey and na fe eye Winkala prosper or say ye adwuma so na ampa ebre I or say sometimes silence is also a language. God bless you. Say or say to the be a din you ana komu yon so no ya na kasa erade enshra yen yedase Pedro wa Medina Cruz or say ono so 8 free Indianapolis Kumasi Tano so Kesben Junction ho na wono so way free back ko friend Paul Denison so share live wo jumedie no eso Obapa Christy me ba kra wayi mi mu na de wato ache me wa ha Obapa Christian so yada se o si good afternoon Abrewatia yo meje so ebro me dofo papa bi Onyankopon kwaso enhira na ya atabra nso na waboko ache Obapa Christi ya ne wa na yemfa ebi nso ema Obapa yasi wan so ebaye onso odie no yate yada se last call and patrol yeah good afternoon hello Yan for last call and I sorry just so for Golden Country Jubedie no eba abeto so sesia e dia mama Professor Dela Abochi one na pound for Nebra Patrick e wo fidue ma se no sanso and Mr. Jeremiah Simpson so e wo ha se no enye fedi agro Mr. Bright ono eni chief executive producer obeso mu nsem ni nyina ba na enne ensemu a obetie no wantie bia wa yo ho with this magical voice a Professor Abochi okita no eni nimdie ye nyamede ama no wisdom eni integrity ya wo e wo ne dwumedie mu no nya so na eje adwa esa atwen ye na enko ba bia nchi mo fidie ni mfiri ba bia na yen kan sure wo se eya na wo de onyale wani nyina da akowura mo end point obio party clinic e wo kuma se kronom abohia ana se shell some boys painter senkran aha se nom 0244867068 afei secure sanitary pad so one boy ya chidom den oba won se bo mu no wakwantuo no wei ena wo hia se betimi aboa wo na di wakagina mu besiesie wase ho na ye wese na bo ho ba de afrinyale one freshers ahodo ho na dose nso na omne bo ne da form bo modin akwa mama excellent cosmetics ewo eye dum pizza tanasa kwada so estate taxi station ho na ekwaje wo de 0243862158 0243862158 Hajia special local foods and so aduane papa fie ene ho kwai ehemfo nananom afei enkramofo mpanyimfo adehye ye wo maga na mu wo de wanya ho fraba no ne krampo aduane bi afa ne wura ho na oma ne nuane pa enie na kira kwan no ewo hacho atomic kwan no so oben transaction for 0246359921 ana 0535
484392 obeye order na ofresa ameya won sabeka social media handles ni nyina so Hajia special local foods Leicester Company Limited say ye didi wi anase enum wi a ye mfa Yas toothpaste and Yas toothbrush no and brush your teeth na bibia so enkoye ma ye mfa ma ho nsem no bibia nyina na kwan so 0501 619588 na wonje so ma ye mfa Mọ́borọ́ Asem dwumedie no ensi asenom na me na apam dada ase afa Mr. Jeremiah Simpson ono so yada no ase Augustine me bay ono ene domboy no systematic price social media handles no wonsa ekan yen ewo ho afa Mr. David and afa school fees so eboa ye ma sound no network ni bibia totomu ede ma yen midi do Oheneyere Akua Yeboaa Asiama Abrewatia obetimi afra Abrewatia ene de wo hia me a Hajia Sakina ai eno enemy din ya mamu nyina balika bisala Hajia Sakina Seydun so ewo eye Roman Hill Kumase one Alaji Seydumoro mu ne me mane nyina me mobia balika disala ene ma mesi mu nyina yakra mu nyina dofo ye sorry adwaso